ngiyasibona inhle senhlanzi lesigresh abona njengoba bedubula kodwa phela bagxila kakhulu kulabafethu laba abanye abayingozi laba bavela abazobabulala yabo njengoba bebadubula babadubula ngalendlela yokuthi phela nami ngiyabona ukuthi utshula kubhekisa ngakuthina kufanele ngibaleke yabo badubula lokho ukuthi manje na sebefuna ukuthi bathi mebedubula kube khona abawayo kubona laba bese kuyimabe yeke nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba olelo umuntu omemeza ngathi yakhala yalela uthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakambhudu bomvu njengegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwabheka uZulu nina bendla mhlathi kamayekisa nina bakadalinyebo awu madoda nina baphansi eSwatini abomnaka nomvumbatane awu phansi angcoba uZulu leduma lesongoma Ngiyabingelela lobingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabho umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe uyaqala ukuba ingxenye ohlelo lethola uchungechunge le oyethamele how I ended up in drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nenqinamba ababhekene nazo ezidakamizweni sikwenzelani lokho no sikwenza malungana nokuzama ukuqwashisa umphakathi uma kungosilisa ungena ezidakamizweni nakho sokutshela khona kungena okuhlekwa kuphunywa kukhalwa uma ungwesifazana ungena ezidakamizweni yebo nakhona kungena kuhlekwa futhi kuphunywa kukhalwa mhlawumbe sekukhalwa ngisho kini ngoba izidakamizwa umgodi wazo mude ngendlela yokuthi lapho angena khona usuke ungasaboni so sekumele ugubhe enye imbobo ukuze uphume ngakho ke bafethu siyacela nilihloniphe uhlelo konke sikhuluma lapha nikuthathe nikufake emgodlagodleni yenu negade impilo zenu nigade impilo zeingane zenu ngakho ukuze nazo zingayigcini ziyizisulu zezidakamizwa mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele subscribe button ucindezela nebell ucindezela lokho ikubhela kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona isiqephu esinye ngisiposa izoqenqeza ocingweni lakho uzothi uma ungena ngaphakathi uzobusa uzitholela isiqephu sangalolu suku siyacela abantu bejoin i-membership ukuze kuzokwazi ukuthi sikhanda ama-rehab yaza nwaza amandleni nawo ngoba nje sinabantu abawu-100,000 if bonke labantu bengajoin i-membership okusho ukuthi thina i-rehab singayakha ngenyanga yodwa ngenyanga ezayo siqashe odokotela siqashe onesi siqashe abantu abazokwazi ukuthi belekelele izingane zenu ukuze iphume ezidakamizweni ngeke kube nzima ke makuzofika umuntu ekhala ngengane esezidakamizweni kodwa futhi engayijoinini i-membership yethu ixega kakhulu ayikho nje hlahla sinabantu abawu-137 ebantwini abawu-100,000 ihlazo esinalo-ke nokungawazi amandle ukuthi alele kuthina sicabanga ukuthi kuyofika indoda enesisi esikhulu izothi ngiyanikhulula impilo zenu seyikhululiwe akekho umuntu onjalo ofika nesisi esikhulu ofika memeza umbhobho ethi impilo zethu seyikhululiwe kepha kuyosukuma thina ukuze sizikhulule kunjani mfoka baba yebo kuyaphileka professor yeah mfowethu this is part 2 man mangathiwa mfowethu uyabingelela nje kancane mfowethu uyakhumbuza abantu umfoka baba lona isigama usanele isibongo uNtuli awumphembe yebo wangala eMlazi amakhaya akhe asengonyameni awumadoda uMlazi kaSlamakasi uMlazi noMashu iwona producer ama Paramaning ngingasho ngingavuma kuleso sigaba osibekayo ngoba uMlazi noMashu siyatrenda awu imaskandi nje almost imaskandi yonke uMashu uMlazi uma ucabanga yini imbangela yalokho ngezimo eziningi ezinye futhi ezabanye abafowethu engingazazi ezokulandela lento ekuthiwa ama-take all over kodwa ke kwesinye isikhathi ukuwenza into enzima ngalendlela yokuthi akusalaleki akuhlaleki nabantu uyabona nje usuyinto engafuni lutho eduze kwakho ngesimo sokuthi into wayenza iyakuphoqa ukuthi ngathi ngakhona into ongayisebenzisa mhlawumbe njengalokuthi uthi uma uyisebenzisile ulale same time noma kube khona into engayisebenzisa ozokwenza ukuthi
uzibe ngokomqondo lento yakho yabo ngoba phela nezimo ziningi izimo sizenza siyazenza izimo ayizimo ezincane asizange ukuthi sizohlala emgaqweni ngoba siyathanda angeke akekho umuntu othanda ukuzohlala emgaqweni isho umbhedo yolaletheni akekho ngisho noyedwa mase-ke kuzoba ukuthi khona inkulumo engike ngayisho yokuthi kunabantu abalandela amatekolo hayi bakhona baningi umphakathi wami uma ngawuchazela yini amatekolo ukulandela amatekolova ukuthi ubone into yenziwa abanye abantu siyitshela ukuthi nawe ungayenza kodwa ngeke ufane nabo kufanele yabona njenganayo iwunga ungasho ukuthi ayibo mina lento ngayibhema kodwa ngeke ngize ngifane nabo uthi mhlawumbe makwenzeka kuba khona ilanga oyizama ngalo noma oyithesta ngalo evele ufike ithande ngalendlela yokuthi hayibo mina ngeke ngifane nabo laba ngiyayisebenzela ngihlalela kahle yabo kodwa ke ngesimo sokuthi ayiwunga ngoba sonke futhi akekho okafike ethi ungayi mina ngizofana nalaba sonke sifika si-right ngalendlela sifika siqonde ngalendlela yokuthi wonke umuntu akekho umuntu ongathi mhlambe wafike ungene sevele seyigugele hayi ugugwa phakathi ngiyagugwa kahle yeah bafo namhlanje ubaphatheleni abantu ukuthi kunesigamegeme lapha enaniyoqhekeza khona nokwenza i-house breaking ngolimi lwesilungu nokuyizinto ezahamba zagcina zingasezinhle nokwagcina kuphuma imiphefumulo yabanye uma ungasilandisa mfoka baba kwentakalana hayi kushuthi lana kwethu ngesimo sokuthi lenkulumo ngiyayixoxa nje ngoba phela kwethu sengadlula kuyona and ngifuna ukudlula nangokomqondo la nginesimo sokuthi mhlawumbe abantu bake bangeza ukuthi ngiyafundile ngiyile esikoleni ngabe umuntu ophasa kahle kodwa ke phela nangezimo zokuthi umuntu akanalutho kwase kungiphoqa nokuthi angibe umuntu ontshontshayo angibe umuntu osebenzisa nama-drugs kwase kwaba yikona-ke ukuthi njengoba-ke okay sengiwumuntu owenza lezi zinto kuney'nsizwa la ezasemakhaya engizwanayo nazo angeke ngiyimenshine-ke amagama njengoba ngizwana nazo ley'nsizwa zinesimo sokuthi ziphatha iy'bhamu ey'nkulu futhi no futhi nanoma inini uma ukuthi ufike kubona wathi ufuna isibhamu noma ufuna kuyowenza umsebenzi wesibhamu hawu manje yabo hayi le nsizwa-ke kuba ukuthi zibuhambe ngoba phela ngiyazwana nazo kuhambe zigcine zizwe ukuthi hayi ngumuntu ofundile and-ke ziyabona futhi ngiyantshontsha ukuntshontsha hayi-ke ngiyeba hhayi ukuntshontsha lokhu kuncane ngikwazi ukungena ngedwa emzini womuntu ngiphume ngedwa ayiziyezwa nje ukuthi hayi ngeke ngumuntu yabo kanti nazo njengoba zila zenza wona lo msebenzi yize ngoba phela sengize ngathola ukuthi ziphatha ney'bhamu kodwa bengingazi ukuthi isebenza ngani angigcine sengingazi nokuthi hayi zenza wona lo msebenzi engikwenzayo kodwa kowakhona unesihluku kokuthi bayabulala kodwa-ke nami-ke ngesimo sokuthi ngangingakazi futhi nami babengangitshelanga ukuthi kuyokwenziwani ngaba umuntu ongenayo esikimini sokuthi hayi akesawuthi-ke ngingene nabo namhlanje ngoba vele ngumuntu ongenamali walandela amatekolo ngalandela amatekolo njengoba ngingena-ke la ngube umuntu ozofika kwi-intercom acele mengicela la kwi-intercom angani kufanele bangiphi ngoba vele abantu abaphanayo and ngosuku engangifike ngalo kwakuwulona usuku lokuphana yabo kuney'nsuku-ke kuphanwa ngazo-ke kule simo samandiya hayi ngafika nangempela hayi ngapressa ku-intercom hayi kamnandi bavule bathi angingene ngoba bevula bethi angingene nazi le nsizwa sezila njengoba sezila phela njengoba zithi akuvulwe
uvula lo uvulayo ngaphakathi naba abantu mhlambe bawu-3 or babe-4 yeah bala nje la phambi komnyango kuyasicacela ukuthi kusho ukuthi abantu abala kulo muzi laba bala ngoba phela njengoba ngithi lapha kudliwa ngey'nsuku kunento ababuye bayenze ngingasho ukuthi injenganomthandazo noma injenganene ayi kodwa ingeke ake ngithi injenganemthandazo lezi zinto zamandiya yabo okay njengoba benza lento-ke ayibangigene labafethu nami-ke ngithuka sengiphakathi ngoba phela nami bengilandela amatekolo ngithi kulula ngoba bena bebethi hayi siyothatha kuphela yabo hoyi kuyakhonjwa la siyangena ngaphakathi endlini siyabavalela labantu bayafaswa ngoba amadoda amabili abafazi babili bayafaswa ngesimo sokuthi-ke ngihamba nabantu nami ebengibasaba ngale ndlela yokuthi hayi bafuneke izinto-ke la abayifunayo kulezi zinto kulamadoda la ekhaya hayi kube ukuthi khona okungatholakali sokufuneka usafe kulo safe kuyaziwa ngoba wonke umuntu oshaya house breaking uma utholile ukhiye ka safe funeka ubheke uze uthole yabo okay hayi siyawuthola-ke la usafe sekuyabuya-ke kuziwa kuyolona-ke indiya kufunwa kukhiye we-safe hayi liyafa hayi lithi hayi ngeke kuzokwenziwa njani okay 1+1 njengoba lana phela kufanele uvule lo safe ukuze kuzowinwa ngeke ungitshela ukuthi sekuwiniwe ngamafoni nama-laptop senize nawo thola ngisho indawo ka-safe hayi kuphoqa ukuthi akwenziwe into ebuhlungu kulo ukuze azokwazi ukuthi asinikeze ukhiye wasafe okay 1+1 yini into engenziwa vele-ke labantu engihamba nabo banesihluku lokukuthi avele qale ngokuthi hayi asithathe lo wesifazane alaliswe la lo wesifazane uyabonakala vele ukuthi usemithi kulaliswe la kusofa thathwe i-ayini donse intambo kushiswa la esiswini i-ayini ngithi othi ngingayibuki le nto hayi bayenze le nto hayi liyakholoza lo hayizo lo wesifazane hayi ngingayibuki-ke le nto hayi baqhubeke-ke nami ngiyicoshele lokhu kwami engiyicoshela kona yabo ngiyicoshele lokhu kwami engiyicoshela kona ngiyifakele ephaketheni vele-ke la into esiyibhekiwe sekubheka ukuthi kuvula usafe kuthatha into ekisafe mese kuyahanjwa ya hayi ukuthi ngesikade qalokhuze lo avume lo wendiya uma evuma awukhiphe indawo la ukuthi ukhiye wesafe uhleli khona okay kuphoqeka ukuthi babize mina ukuthi angiphuthume kule ndawo ayishoyo ukuthi khona ukhiye hayi nangempela ngithi mengifika ngiwuthole ngiyabuya ngithi mengibuya ya okay nginike omunye wabo-ke kulaba hayi ahamba yovula abuye nesibhamu abuye nenqwaba yemali kufakwe kuplastiki njengoba kufakwe kuplastiki athi-ke lo laba kubona-ke laba fethu into nami eyangiyantisisa igazi futhi ngaze ngabona ukuthi hayi impilo yobugebengu ayikho right especially uma uzoba njenganomuntu ovele wathathwa esithubeni ngoba phela uyaziwa na ukuthi ubugebengu uyabenza njengoba ubenza ubugebengu wenza ubugebengu obunzima kodwa-ke phela wena awusebenzisi imithi uyawazi amapara anenhlanhla kakhulu sinenhlanhla nje ukuzalwa sinenhlanhla nje ey'ntweni asinenhlanhla nje ezey'ntweni yabo kushuthi-ke la le nsizwa-ke zithi akhanjwe mese ngithi mina sengiphumile nomunye njengoba siba-5 la njengoba siba-5 siphume sibabili siphuma siphuthuma emotweni basale laba bathathu la njengoba besala laba bathathu la ngitshela ukuthi benze into enyantisa igazi dubule abona njengoba bedubula
badubula wona lamandiya ofu njengoba badubula siyezwa sesizwa nesibhamu sizwa nokuhayizwa komuntu siyabuya le insizwa futhi ayikhuluma lutho singene emotweni siyahamba yabo hayi kanjwe-ke sekuthiwa kaya asayike manje la esihlala khona la esihlangane khona la engihlangane khona na hawu indaba manje kwashintsha iy'ndaba kuthiwa yazi ukutheni-ke uma ukuthi usafuna ukuhola asithi nalapha siya le amaphumulo sekuyiwa amaphumulo hayi ngithi-1+1 engeka ngihamba ngoba phela sengibone likhulu futhi nabo bayasho ukuthi wena usubone likhulu hayi balonto akuselula ukuthi sikudedele okay hayi sambenze kamaphumulo njengoba sihamba siya kamaphumulo kuqalwe la eThekwini sengeleke la mawunga-ke ngoba phela abantu yazi sibhema amawunga njengoba ngisengela namawunga siyabuya shawe imoto bhekwe kamaphumulo okay ayi kuyafika kamaphumulo benze-ke ngale ndlela benza ngayo mina imali abanginika yona banginika u-18,000 futhi ngabonga banginikeza namafoni athi ayithatha lamafoni yabo hayi ngabonga and futhi into eyangilayisisa lapha ngifuna uqamba amanga kulo 18,000 ingakhipha u-3,000 ngawubeka eceleni ukuthi phela for ama-spending njengoba sahamba la mese ngithatha lo 15,000 njengoba ngithatha lo 15,000 la ngigqoke ibhondoroza khona esinye isicathulo ekakuyese-bronze engangisibiza ngebhondoroza sinesolo enkulu le mali ngivele nje ngayindlala nje ezombili ngase ngifasa icathulo siyahamba nje hayi anginankinga vele igcwele icathulo yebo nje igcwele la kwibhondoroza le mali hayi nazo-ke la sekuyenzeka-ke sebelahlana bebodwa abafethu lapho-ke kwasekuyaphoqa ukuthi njengoba belahlana bebodwa mina ngizoba esayidini lalaba abalahlwayo ekufuneke babulawe kungaziwa ngabo okay mithi miyenzeka-ke le nto bethu angifuni uqamba amanga nami ngase ngishilo ukuthi hayi sekuphelile ngoba manje into eyenzeka lapha bethu naso isikresho sakhona sisakhona la yebo ngiyasibona into esenhlanzi lesikresh abona njengoba bedubula kodwa phela bagxila kakhulu kulabafethu laba abanye abayingozi laba bavela abazobabulala yabo njengoba babadubula ngale ndlela yokuthi phela nami ngiyabona ukuthi utshula ukubhekisa ngakuthina kufanele ngibaleke yabo badubula lokho ukuthi manje na sebefuna ukuthi bathi mebedubula kube khona abawayo ukubona laba bese kuyima beyeka ukudubula babuyele emotweni bahambe yabo hoyi bawe labafethu nami ngithi ngiyazama ngibona ukuthi ayingeke nankamandla phela ngiyezwa ukuthi ayibona kunenyawo ngathi angisayifili yabo ayingiwe angithi mengiwa la phela babe ngeke futhi ngoba lo owayesondele eduze lo wadubulela eduze wayetshela ukuthi nami ngidubuleke kakhulu ngoba uyena owaqedela labafethu ababili nakhona usebaqedeliswa ukuthi uyababona yize noma sebewile basanyakaza yena ufuna ukushiya nje kunganyakazi lutho ngoba nami ngavele ngawa ngalala ngathula njengoba ngilala ngithula kwangisiza lokho ikona futhi okwenza ukuthi ngiqhubeke ngibile kanje ngoba inhlamvu ngangiyizwa kona kodwa ngathi nani-ke iy'nhlamvu zabo labafowethu abantu basemakhaya khona la edlula khona mizodubula khona la edlula khona ngicabanga ukuthi ukuzwe ngaleyo nto khona la edlula khona ukuze uthi mikudubula wena ngisho ngathiwa yilona i-elo point kodwa iyi-elo point kubona yabo
Yeah. ngesimo sokuthi ke mina le yangidubule yalesibhamu esasithola kulomuzi lo owayezoqedela labafethu ngoba mina into eyamenza ukuthi angagxili kumina ukuthi mina ngangiyiphambili la ufika uyaqedela uyayibona nemoto iyaduma futhi iduma lokho ukuthi iyahamba kufanele adubule ashiye kunganyangazeli lutho bese buyele emotweni hayi gijima buyele emotweni nane futhi enye into wadubula sakhamisha wadubula ngalo le clock la khamisa kwayima ebuyele emotweni wabuyela emotweni akugijima wabuyela emotweni okenya ngoba gijima ebuyela emotweni bayahamba ngokwabo baze ukuthi hayi baqedile yabo ngoba into futhi eyenza nokuthi baxile kakhulu ile mali ababeyithifuna kubona ngoba phela ngesikhathi bedubula bebaleka babazi yonke into isesikhwameni basishiya phansi isikhwama kodwa baqhubeka basidubula ngoba befuna bona ukuthi hayi abafuni ukuthi kube khona ubufakazi obuzosala ukuthi basaphila labafethu hayi ngesimo sokuthi noNkulunkulu usathe hayi awuke ube khona kwenzeka kanjalo ngawo umuntu ke okwaziyo ukuthi ngoba kwahamba isikhashana nje ngakwazi ukusukuma njengoba ngisukuma la ngizama nendlela yokuhamba ngibambelele la yabo njengoba ngihamba ngibambelele la ngiyasho ukuthi angifuni ukuthi kufika abantu la bala kule ndawo basithole la nale idumbu zalabafethu labafethu babili ngeke ngize ngwamentioneka amagama abo labafethu njengoba bebabili la into yabo yonke beyihlanganise bayifaka esikhwameni and laba njengoba besijaha bayazi ukuthi isikhwama kufuneka balwe naso kodwa ke ngesimo sokuthi bayabadubula and babadubula baphethe imishini yabo yasala la njengoba isala la okay ngiyavuka ngiyasukuma ngicosha nami kahle into zami amafoni ngithathe nayo ke le mishini ngihamba ngoba ngihamba ke la ngiphuthuma ekuthenini ngikwazi ukuthola indawo engizoba safe kuyona mase ngiyatreateka la mase ngizwe ukuthi hayi sengi-right ngesimo sokuthi ke lapha kugcwele abelungu kuleya ndawo esasikuyona injenganasemapulazini Kranskop yeah sort of ngoba lapha yangathi ngiphumela nje ku-main road ngaqala ngabona i-Ultra City ya Shell la engangena khona ke kwayima ngithola usizo ngoba bebona ukuthi ayibulo ufana iphuma igazi ufana ulimele nami ngase ngihambe ngiyabambelela yabo ngesimo sokuthi ke zikhona nami izinto engiyiphethe engathi isikhwamana ngase ngithatha yonke lento ngayifaka esikhwameni hayi ngilithole kanjalo usizo kufike EMRS ama-ambulance lapho hayi bangithathe bangise esibhedlela isibhedlela ngakangoni kodwa ingakangoni ngase le ndawo hayi bazokhumbula abaziyo kodwa ngakangoni yabo njengoba kwenzeka kanjena la ngihamba ngesibhedlela kamnandi ngibe umuntu otreatekayo ngigumule bangifakela lamaphiji amakhona angize ngiphaphame ngakusasa hayi ngibuza ayiboziphi into zami bangitshela ukuthi ayibonazi isikhwama sakho yonke into yakhe la and nami unesi engamthola lapho ngathola unesi nje oright yabo hayi yathi nasi into zakho zonke la angithi mengivula phakathi zonke into zami izaphelele ubuye umqondo ukuthi hayibo kuno 15,000 okubhondoroza yabo hayi ibhondoroza ngivule ngithi mengivula ibhondoroza hayi okay usakhona le 15,000 ngakhipha u500 ngathi sister ngiyabonga nginika yena lo sisonese hayi ngiyabonga nje hayi uright yena hayi khuleka ukuthi ngidrink la yikho leyo nto hayi okay ayithathe ngishone phansi ke ngiphume uma ngiphuma la esibhedlela ngibe umuntu ogibelayo ngibe umuntu ogibelayo obuyela ngaphandle phela ngikufanele ngibuyele ngize la eThekwini
njengoba ngibuyele ngize la ngaphandle ngiza la eThekwini kufanele ngigibele amatekisi angakhona hayi ngifike eNzansi ngigibele ngibuye ngize ngala ngithi mengifika ngala hayibo ama-out wonke ama-out la isawa hayibo wena sazi ukuthi ushonile nje uqhamukaphi hayibo bawusathathaphi indaba ey'ngaka ngoba phela mina ngazi ukuthi akekho umuntu owaziyo nokuthi ngiyeke phi la ngumuntu onokuhamba abuye ayibuyele hambe kibo kodwa ukuthi nize nazi ukuthi ngishonile yabo hayi buyise kahle nami-ke ema-outini ngibuze kahle nami la ema-outini ma-outi bafethu hayibo bafethu nisithathaphi iy'ndaba ey'ngaka nikwazi nikuthathe lapho ukuthi ngishonile ngoba phela niyangibona ngiyaphila mese eyasho-ke omunye wawo ama-out ukuthi asesizwile isitori sakho ukuthi wena uhambile waya erawundini kanje kanje nabulawa o-accuse bakho wena nje kwaziwa ukuthi ushonile usemakhazeni abantu bakini showcase basazoya kokufuna emakhazeni hawu hayo ayikho-ke inkinga bafethu hayi hlalwe phansi-ke la hayi kubhenywe kungiphoqa ukuthi hayi ake ngihambe ngiye ekhaya ngoba into yokuqala ngaqale ngafuna inamba yokuthi hayibo angifonele lo munye owubhuti wami omdala ngimtshela ukuthi hayibo ngiyaphila hayi ukuthi ngifile ngoba showcase isitori sesifikile ekhaya ukuthi ngumuntu ofile hayi aba ngiyifuna-ke lento ngihambe ngiye ekhaya ngifike ekhaya ngibatshele ukuthi hayibo ngiyaphila mina nasekhaya bathuke bezokuthi hayibo wena kuthiwa ushonile wena sisaya nje kokufuna emakhazeni lapha ku-Gale Street sizwile kuthiwa ku-Gale Street wena sizokufuna lapha emakhazeni ahulumeni hawu hayibo kanjani kodwa ngoba phela ngiyaphila mese yasho-ke lo munye ubhuti wami omdala ngoba isitori uzwile ukuthi hayibo wena sazi ukuthi ufile wena ngoba labafethu akade basitshela u-1 no-2 no-3 yabo njengoba-ke engitshela nami ngitshela nabantu ukuthi hayibo ebafethu ngiyanicela uma nenza into fanele ungafihli batshele abantu abaseceleni kwakho abaseduze hayi ukuthi angisho ukuthi zifafaze into oyenzayo ungayifafazi kodwa batshele abantu abaseduze kwakho noma oyedwa umthembayo enithembanayo nayo noma oyedwa nibe nenkulumo ake ngithi nibe nenkulumo eserious naye oyedwa ozoba nje seduze lokho kusiza nasey'ntweni ey'ningi ngoba kukhona lokhu kokuthi okay angisafuni ukubahlupha abantu basekhaya ngiboshwiwe ubani engizomfonela ilapho-ke esengena khona lo muntu oyedwa osuke usumkhethile engisho khona ukuthi kungabi umuntu ohlala wedwa uzoba nenkinga ngoba nami nakho ukubina bese kwaziwa ukuthi ngiyobhekwa emakhazeni sekuqaliwe sekulungiselelwa imingcwabo akekho ngisho noyedwa obewazi ngoba kuthiwa mina angifikanga shuthi babesazoya emakhazeni kongibheka basuke la ku-Gale Street bathole enye information ukuthi mhlawumbe ngisale kongoni noma ngisale koMapumulo yabo into kanjalo manje labantu enanikade nihambe nabo niphindanga ninadibana ngisaya kubona-ke lapho-ke ila khona sekufika ekuthenini okay ngidle imali-ke nami ezimpela ngoba angibanga umuntu obafunayo labantu angibabhekanga ibona engisasho namanje futhi ukuthi makuwukuthi basaphila hayi kodwa ngeke kancane baphile ngoba ngiyabazi abantu becala yabo kodwa-ke ake sithi basaphila engisasho namanje ukuthi angifuni ukuqamba amanga bethu abona laba bafethu ngisasho namanje futhi ngisabahlonipha ngale ndlela yokuthi labantu akumina engahamba ngayo bafuni bona ekwahamba isikhashana nje sengibuyile la eThekwini kwahamba isikhashana mhlawumbe kwaphela 4 to 5 days ngathi ngiyabona hayibo naba abantu and ukufika kwabo
bafika hayi ukuthi bafika abantu abayimpi noma abantu abangifunayo. Hawu alright, hayi ngiright bafethu subhemile ngithi hayi ngakabhi wekhipha futhi 200 mi ambobhema lapha yabo. Hayi ngihambe ngiyothenga ayoba ngiyothenga liyangishaya uvalo and ngiyabazi abantu bayiphathi baba yabo. Njengoba ngiyothenga ngiya le kube khona into ethi angingabuyi ngithi hayi yazi la into ezongibuyisela lapho akube khona abantu engihamba nabo engizofike ngibheme nabo lapha phambili ngoba ngacela umacala wami khona umacala wami kuthiwa Siyando lapha eMaskandi ngacela yena nethekeni yakhe ukuthi asambeni baba ngiyafuna ukubhema siya sayazothini la thenga amaqhuzu wami nawakho nawethekini sayi okay siyobhema nje lapha kuphela nami mise niyahambela sayi okay ngathi mengifika kubona labantu abayona impi basana lokho nje yabo. Manje hawu labantu ebuya nabo soxoxa kanjani ke manje usubuya nabantu hayi buyini manje ezoxoxa phela uyazi wena mfethu ngithi yini into engiyaziyo bafethu ngoba phela nina naningibulala yabo kwathi hayi ngoba sasikubulala yabona njengoba usaphila namanje iyona nje into siyayenza ngizayi umfethu wafika ukugcina phela umuntu wangidubula mina la uyile wafika ukugcina owayesekhombisa ukuthi shuthi yonke into la ifile yabo ngesimo sokuthi sibhama esiphethe sasiphelelwa naye inhlamvu waseshiya kanjalo ngoba abafethu wabashiya belele bethule bathi kwakuyinhloso yabo. Inhloso yabo phela kwakuthatha lesikhwama nje ima ngoba iqiniso ngathi sengilithola imali ababeyitholile kakuthi 2,500,000 unikeza 15,000 yabo bathatha le mali ke ya babe bathathu bona babili labafisa bababulala yabo ngoba phela vele ke mina umsebenzi wami ongekho ke emkhulu kakhulu kakuyokhuluma ku-intercom nje ya ukuze kuzovulekisa ngoba njengoba ngisho ngithi hayi ngabonga lo 18,000 ngabonga ngokuthi nje ngikhulume ku-intercom ayi kodwa into kabaye futhi ikho le ndiya lalifa kangaka nesafe wethu hayi ngoba phela futhi nakhona kuyona yodwa imali namajuweri kakuyamajuweri ile mali le mase kuzoba amalukhuza yini lento le ama-glock anama-elo point ngicabanga ukuthi kakuwama-elo point akakuwama-peckout 3 ngoba nayo leya ndawo yayithanda ukubancanyana ama-peckout 3 ama-elo point kuzoba ama-glock awu-2 la eceleni akuma-host akhona nje kahle uyabona ukuthi la leli ndiya yini basebekade beliplanele lapha babelazi kahle babentweni abayaziyo phela ila nami engacacelwa khona ukuba entweni abayaziyo ngoba phela iyona into yokugcina abafa ngayo ukuthi hayi ke singamane sikubulale ke sibulale na wonke umuntu la mase ngawuthola ukhiya wesafe ngoba iyona into ababeze ngayo kahle ukusho kona ukuthi kusho ukuthi basebazi ngayo. Hey mfowethu kungenzeka ukuthi mhlawumbe nawe ukhule vele umuntu oyigangele kodwa kwahamba isikhathi wayithola usuwenza into wayithola ususentweni owawungakazi uyicabanga uyenza nanokuphusheka ngemuva uphushwa ukuthi kumele uyithole into yokubheka kumele uyithole into kumele uyithole into yokubheka indlela ke idakamizwe ihamba ibanga elide ngayo leyo njengamanje kunomntwana okumhambela kahle esikoleni noma sithi ongahambi kahle esikoleni mhlawumbe ngenxa yempendulo kathisha yobuncane bempendulo kathisha ongakayiqali idakamizwe ungathini kulabo bantu labo yabona ke lapho professor yabona nje okokuqala ngiyacela abantu bakwethu ungayishayi ingane uyishayela
idakamizwa ungayishayi ingane uyishayela ngeke ngisho ngithi uyishayela idakamizwa uyishayela ukuyijabulisa kwayo ngoba phela isikhathi esiningi lento umuntu uyenza ethi uyayijabulisa kanti ungena egodini noma ungene weni hlala phansi nengane ukhulume nengane especially meke ingane esise high school hlala phansi nengane nibe nale connection le ingane ukuthi ngathi umngani nengane shiya ukuthi wena it's more than uma wayo noma ubaba wayo ube nale connection yobungani ukuthi umngani nami nobaba bethe mina ubaba umngani nami ayibona ube nibe nje naleyo connection yokuthi nje yabo ungayishayi khuluma wena ngomlomo andikugcineni mase uyayitshela izathu eziqinile ngalendlela yokuthi ukhuluma ngento ebonakalayo ungabo ukuthi uyakhuluma nje ukukhulume ube nezizathu zento eqinile ebonakalayo lokuthi uzothi ekugcineni uyambona ubani yabo ungaveli sokuthatha induku meke weza ukuthi ingane ka iyaphuza noma iyabhema wena usukuthatha induku uyayishaya hayi yabona lapho ila usuke wenza ukuthi khona ubaba mangiphuzile uthanda ukungishaya ukushuthi manje niyona into angayithandi leyo nawe-ke ukulindela ukuthi mowenzile into angayithandi uzokwenza nawe into ungayithandi yayibona yayizwa kodwa leyo ukulindela ngempela na ukuthi mowenzile into ongayithandi enganeni nayo izokwenza into ongayithandi uze wena ubaba wayo noma uma wayo uyishayela leyo nto especially kufana nawo kama drugs notshwala okwazi la yazi khona kahle ukuthi mengiphuzile ubaba uyangishaya noma mengibhemile ubaba uyangishaya othi ke ngiyibhemele ngimgcwalisele kulento ayenzile mekuwukuthi khona into embi oyenzile enganeni enganga nokuthi ingane awuyenzelanga into kufanele uyenzele yona nazi ingane ziyabaseleka ukubaseleka kwengane ke yenza lento wena uzishayela yona wena ngalesikhathi usishaya ingalesikhathi seyiqala seyimemeza lento yakho ukuthi wena u1 no2 no3 awungenzelanga khona usiyenza njani usuyahlambalazeka lapho kubantu ngoba manje ingane manje manje ingane seyinomqondo okungangokuthi angeke ngisho ngithi wrong lento kodwa ingane manje seyinanomqondo we-apartheid kakhulu ngesimo sokuthi ke isimo sezinto okuphoqayo ukuthi wonke umuntu kufanele ayazi indaba ye-apartheid yabo ingane ke sezina nalento ye-apartheid kakhulu ukuthi wena uma uyiphakamisela isandla izokutshela especially ukuthi ngishaye ngizokubopha noma ngishaye ngizokutshengisa nami abantu ngizokutshengisa nami abantu abazokwenza lento ongenza yona ingane zamanje kukancane ingane manje uthi umeyishayile ikhale ithule nje ilunge uzoyishaya ikhale mase iyakutshela noma ifuna wena ukuthi iyeke lento oyenzayo izokutshela ukuthi ngishaya ngizobatshela ubani nobani ukuthi wena uyangishaya noma ngizokwenza ukuthi wena ukuze uzoyeka ukuthi uqhubeke uyishaya nawe uzobona especially mayiphathile indaba yokubopha ila ubone khona ukuthi ngeke ngizoboshwa nawe usemubuka uyangishaya ungishayelana ayibona uthi mubuka nalento omshayela yona nawe
ila ubona khona la ukuthi ngizoqhubeka ngiboshwe la osike ngiyeke njengoba ngisho ngithi ingane eziningi ke manje sezinalokho yeah kodwa ke nje ngiyacela bakuthi ukuthi ungayishaya ingane ihlala phansi lengane nikhulume nixoxisane mhlawumbe uma isiqala ukubhema uthole nabantu abadila nezindaba zokubhema abakufundele yeah ube ne friendship nengane lokho ekungangokuthi usuyambuza awe bethu manje ithini usuyabhema yini wayibona njengoba umbuza awunakile hayi awuqili manje nawe kodwa nawe uyaphetha futhi awulindele ngisho i-answer lapho hayi ubuza nje sakudlula ubushiya kanjalo yabo njengoba ushiya kanjalo uzothi ke mhlawumbe sewubuya sewutholile ithuba lokuthi uhlale naye senixoxa naye uma siyayitshela ke ingqinamba zaleyo nto mhlawumbe mokutshwala noma kugwayi noma kuyinto ebhenywayo uzobe usuyitshela ke ingqinamba zaleyo nto ukuthi okay u1 no2 uma wenzile ugcine sewufana nobani kanje and futhi iyabulala mhlawumbe makuwukuthi iyabulala and futhi iyenza u1 no2 makuwukuthi into eyenza izinto ezithanda ukuba serious ngoba kunama drugs esiwasebenzisayo akhanda ezinye izifo kodwa sisaqhubeka sisawasebenzisa yeah. Mawucabanga izidakamizwa zingaqedwa kanjani eSouth Africa? Yabona ke lokho mfowethu. Angifuni uqamba amanga wethu. Into engeke ize iphele izidakamizwa ngoba lezi zidakamizwa ezisetshenziswa manje ezinye zezinto zazo zifakwa kwi-treatment esetshenziswayo la eSouth Africa esetshenziswayo abantu officially ukuthi isetshenziswe manje ngeke zizeyiphele idakamizwa ngeke zizeyiphele ayingeke zizeyiphele mhlawumbe ke seyingaphela ngesigwebo esingathathwa uhulumeni ngezidakamizwa ukuthi okay mubanjwe nezidakamizwa uba nesigwebo esingaka yabona kodwa nje ukuthi izidakamizwa iphele ayingeke kancane ngoba phela izidakamizwa eziningi manje zenziwa ngento ezivele zifakwa kuma drugs official ukuthi asetshenziswa abantu ezibhedlela nakule ndawo edayisa amaphilisi emakhemisi yabo manje kancane ke ukuthi iphele ayi kancane iphele and into eziningi iqala ezikoleni uqala ukubhema waqala esikoleni yebo nokuyiyona nto eyaphazamisa ikusasa lakho njengomuntu wazalwa ehlakaniphile usathane ngeke ngithi ufana noNkulunkulu uyalazi ikusasa lomuntu yebo usathane ukushaya namhlanje kushayela ikusasa ngoba ekubamba esikoleni wayazi ukuthi ngalolu suku uyobulala emgaqweni udle emqonyeni uhlala ngaphandle wembatha oplastic kodwa bonke wakubamba kuphi wakubamba esikoleni and into efanayo ngani nonke ukuthi izidakamizwa neziqala esikoleni shiya ukuthi kwakuyilozi noma kwakuyinsango noma kwakuyini but i-steps sokuqala siqala esikoleni kubukeka kungathi into elight ngathi into encane kodwa umphumela wawo umkhulu ungathini kubantu yini kumele yenziwe ezikoleni ukugwema nokuqinisekisa ukuthi izinto enjengogwaya iqala khona okay lapho ke ilapho ke sekungena khona ekuthenini abantu abangothisha kuleso sikole bayabantu abakanjani ngoba isikhathi esiningi ike iyenzeke lento uthola ukuthi mhlawumbe kuyaficwa izingane ziyabhema ayazenziwa lutho seziyaziwa yabo ngoba isikhathi esiningi kulama high school amandiya
kunendawo yokubhema ukuthi umfundi uyini kunendawo nje yokubhema smoking area okuvele kubo ukuthi ke kuhamba kuze kufike nasey'koleni zabantu abamnyama ekuthenini ingane mesibhema uthisha ugijimisa elokuthi hey akuyona ingane yami ngizomfundisa mina kuphela lo muntu lezi zinto azenzayo okwakhe yayibona lento akaqhubekeke nezinto zakhe mewukuthi uyifica zimnandi noma uyibona zimnandi mina bengithi into engakwazi ukusiza ezikoleni othisha ababe abantu ababa ne-friendship nabo ney'ngane ngoba i-friendship iyona ekwazi ukuthi ugcine usuconnecta nomuntu nibe ne-friendship lokho ngangokuthi okay uyafika eMonkasi wavela kushoni yale ey'koleni iseMonkasi noma isesaluni uyafika esaluni uthisha kuyabalekwa hayi msana ukubaleka hlalani phansi uyayibona niyaxoxa nabo niyaxoxisana hayi bafethu awukahleni awu noma usibani buyitshela ukuthi angikwazi ukuthi uyabhema ngiyakwazi uyabhema hayi hlalani phansi la xoxisane ube ne-friendship ilokho kuhamba nawe ugcineni phela into nento exoxayo especially uma ufuna umuntu ayiyeke leyo nto kufanele ube nengqinamba enzule ngaleyo nto kufanele uthi uma ukhuluma ngaleyo nto ube khona umuntu abe naleyo consciousness ekugcineni ukuthi ngizofana nobani noma ngizoba ubani ngeke manje ngiyaphoqa ukuthi kukuyona leyo nkulumo sokuyikhuluma ibe nento eqinile ekugcineni ezokuthi mekuthiwa uma ukhuluma ngayo uthi buka ubani naye athi mebona umuntu ukuthi ayikeke ngizoba ubani ngoba phela especially umuntu uwenziwa ileyo nto yokubhema noma yophuzo olidakayo ukabe mhlambe nomuntu oyisiyoyoyo noma owaziwayo endaweni ukuthi hawu ibhola lana endaweni uyayibona manje naye ke uma ethi uzofana nobani uyabona nawe ngekwakho ukuthi ngisho ukuthi ngizofana naleli yabhola la hayi ngeke yabo engisho kona ukuthi iyona ke lento ebalekile i-friendship kuyona yonke into ngiyacela nje ibani ne-friendship ungagijimisi ukuthi hayibo ingane ngeke ngizwe ngeyingane ngiyashaya ukuze zizongizwa hayi yabona wena ngoba uyashaya ila engakulaleli khona kakhulu uyajwayela lo yashaya yena mhlawumbe iziloko ezikuplanela ngoba phela nawe njengoba wenza lento uyaplanela yazi liyofika nje elinye ilanga ngaye yabo kuthi ke mhlawumbe ke umuntu oyishayela njenganabo ugwayi nonsango kufika isikhathi lapho ezikutshela khona ukuthi uyasijwayela wena ngo-1 no-2 uyayibona lonto noma sekungabanga ukukhuluma kube ukuthi kuyafikisana ngoba phela ngeke siya especially ey'nganeni zamanje sekukancane manje ukube khona umuntu uthi ngiyakusaba ungakangishayi usangigijimisa ngamapayipi esikoleni ngoba phela iy'ngane igijimiswa ngamapayipi ney'ndukwana lezi kodwa uma ungakangishayi lokhu kokuthi size nje emandleni hayi yilapho-ke sekufika khona lelo thuba-ke lokuthi uzoshawa yiy'ngane umuntu omdala
iba ne-friendship nje ney'ngane ukuze yonke into izoba perfect. Yeah. Yini intercom? I-intercom isikhathi esiningi ile abasebenzisa ngayo lento le ilokhu zayindlela lento ilokhu okuncane lokhu kokunokho emnyango lento le ethi qing 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 bese yaphendula ngaphakathi umuntu kuphela kufanele umuntu onesingisi esinzulu ekuzothi uma ukhuluma nalo umuntu ngaphakathi akuzwele. Wena wobize isingisi wena? Hayi mina nje ngangiqashelwe isingisi ngoba kwesinye isikhathi ama-intercom anekhamera. Yeah kodwa ke abaseyindaweni enjenganasemnyango noma la nje eceleni kwesango zenzela ukuthi uma ufika ngemoto ungaziwa noma bakhona laba ngala ngaphakathi unokha ya intercom uyona ke lento ebekwa la ngaphandle. Cha ugeqa amagula mfowethu ama episode akho mahle anesifundo kakhulu. Uyawazi unyawunyawu? Unyawunyawu ukuwenza into ngokuthula ngokuthi ungaziwa kodwa ubuyenza leyo nto. Angisho ukuthi mhlambe phela ukwenza into ungeke uwenza into ngokuthi ungwaziwa kungezwakali lutho kungezwakali lutho kuleyo nto ozoyithatha ngoba phela isikhathi esiningi unyawo sushaya mesithatha something noma uyothatha something bathi abanye abanokungena endlini kulelwe ngonyawo wena ukaze nozwa kwenza yebo hayi zikhona ezinye izikhathi ekuphoqayo ukuthi ngena endlini kulelwe yebo zikhona ezinye izikhathi eziphoqayo ukuthi meqa umuntu embhedeni elele njengoba ngisho ngithi akusona sodwa isimo lesi ngibhekana nabafowethu abasebenzisa izinto zesiZulu sibale ziningi khona lokhu kokuthi la kufanele ngifike ngingenze something ukuze wonke umuntu la endlini azoba yinto efile. Hey udosi lempezi kumodern udosi lempisi inalo udosi lempisi liyasetshenziswa kodwa zikhona ezinye izinto ezingaphezulu kodosi lempisi hayibo lonto engeke ngize ngibe umuntu ongathi ngizazi mhlambe ngamagama azo hayi mina ngizazi ngokuyibona nangendlela eyenziwa ngayo ukuthi okay especially isikhathi esiningi imstolwa lento kufanele ishiswe ukuze wonke umuntu la endlini azoyiphefumula ngoba wonke umuntu la endlini uyaphefumula yabona nje isikhathi esiningi zisebenza njenganalo udosi lempisi kodwa ke igameko eyenzule nami sengike ngiyibone ukwenziwa into ekanjalo gcina umuntu sekuwukuthi umutshela abantu ukuthi mina eroundini ngikwazi ukubeqa abantu belele kukhona lapho kwangena khona wayosavuna ikuphi futhi lapho kwathi khona uyoganga abuya nemali eningi ngaphandle kwalo 18,000 iseyiload park kodwa phela sengiyalikhuluma nje leli gama kodwa bengafuna ukulisha igama layo le ndawo kodwa ayisho indawo lapha yana ke kunalento ekuthiwa amayadi amayadi ke ilapho esazi khona ukuthi kuhlala abantu abanemali yabo njengoba kuhlala abantu abanemali lana kufanele nibheke
noma nibe nabantu abasebenza ngaphakathi kuleyo ndawo abaziyo ngaleyo ndawo and abaziyo ukuthi abantu abanemali kakhulu noma abantu aba-rich lapho kuleyo ndawo bahlala kiphi indawo ukuthi nize nikwazi ukuthi mhlawumbe ningena ukuthi okay nina niyabantu abakhulumile nabantu bakhona lapho ngaphakathi nakwazi ukuthola izinto ezinjenganokhiye ngoba phela isikhathi esiningi kusetshenziswa ukhiye ey'ndaweni ey'ningi kodwa nje isikhathi esiningi ukhiye umeke nathola ukhiye noma yena walishiya elivulile lelo sango noma ibhaglagazi kodwa nje abantu esikhathi esiningi abantu kufanele ube ne-connection nabantu abangaphakathi khona la emayadini ngoba phela nakhona la ngake ngaba ne-connection naye nomama ube yi-cleaner la khona la ngaphakathi ngesimo sokuthi abafuna ukumholela and yabazi labantu banemali wangikhiphela inamba ngawo lo muzi njengoba ngikhiphela inamba ngiyafika kukhona abantu la kukhona ugogo nengane yentombazane nengane yomfana ilapho kwangiphoqa khona ngasebenzisa ujosi lempisi njengoba ngingena la umama vele usengitshelile njengoba engitshela okay mana yazini bafo isidla amaningi sakena sibambe kuzomela ubuzo iqedela kusasa for part 3 okay nina bendlondle nophapha ekhanda kamenza indaba lo nto memeza ngathi yakhalela ukuthi igula lika Jama lichithekile awu nina bakambudu bomvu njengegazi ngifuna ukuthi ngisho khona la kule episode lokho bafowethu ngicabanga ukuthi senizule igameko abafowethu bekhuluma ubungozi bokuhlala nemali eningi nobungozi bokuhlala nemali uthothi khona umunye umuntu owaziyo mhlawumbe ongelona igazi lakho futhi imali idala izitha kade zingekho kungenzeka ukuthi uthi unemali mhlawumbe khona umxoxele egcina sexoxela abantu abarong wonke umuntu uyafisa ukuba nemali wonke umuntu uyafisa ukuthi naye kube yena ophethe imali so ubungozi bokuphatha imali bafowethu imali manje sihlala emabhenki transferelwana kalula lento yokuhlala nezishaqane zemali kungayibeka engcupheni impilo yakho ngakho abafowethu siyacela nifunde kulento esiyikhulumayo la sisuke singazeli ukuthi umuntu uzoyiqhoshisa noma uzoyiqhaja kodwa sithola izifundo ngandlela thizeni futhi indlela eziningi ezahlukene ukuhlala no cash omningi endlini akubo ukwazi kwakho wedwa kungabe omunye umuntu owaziyo uma ukuthi mhlawumbe kunesidingo angisazi odidingo manje idinga ukuthi umuntu usengaze ehlale no cash ngaphandle mawuthi umuntu odayisayo ureceive imali ucash kuyakuphoqa ke lapho mhlawumbe uhlale nawo leso sikhashana kodwa make sure ukuthi imali yakho yaziwa wena futhi uyazazi ubhenka kanjani ngoba ukuphatha imali kulesikhathi esiphila kuso kuyibeka engcupheni impilo yomuntu ngoba wonke umuntu ulambile akunamathuba omsebenzi awekho so manje wagcina uyisisulu sokuthi manje usubulawa umuntu awungazi ngoba phela nawe uzothumela abantu uma sebefikile abantu ungazi ukuthi bazosebenzisa ziphi indlela ukuze beyithole le mali nokungenza nawe ugcina usuyisola ngento ongasole wayikhokha empilweni yakho ngakho bafowethu siyacela nizigade ngandlela zonke nikade nezingane zenu ezidakamizweni ngoba idakamizwe izona eyenza ukuthi ingane izigcina ishomana nabantu abarong izihambi yobuya nemeda ebikade engayiplanele ngakho ke bafowethu siyacela ucindele subscribe button siyacela ulindele isiqephu sakusasa azoba zoqedela umfowethu igameko ziningi unazo kodwa manje ngobude bendlela ezinye useyayikhohlwa kodwa ke simcelela ukuthi akahambe ayikhumbula ukuze ezokwazi abuye azonethulela ngoba ngiyazi ukuthi into eniyithandayo izona igemegeme igama lami ngoprofessor ngoMkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi ngakho ke sengcenga